Magnano mbola tsara tsika jiaby maheran'izao tontolo zao. Bonjour aux Andribiri. Bonjour tout le monde. Asabak Khair. GG Maore. Ngaji Jafanyaje. Salut Jabanaro. Amti Andra arriva iti. Menitsika niany io aloha ny 51e anniversaire ny namindragna fahefagna tam colonel Ratsimandrava. Miandry ampiadagnana anao papa. Io koa tsika mitandregny ny feo ny ako ny 20 octobre zay nisy referendum sady nagnambaragna tapabe maso nataony Ramanatsoa namindragna fahefagna tamin'ny colonel Ratsimandrava feo alefako io. Atsika baka io mikoragna koa mini festival Paris in Love. Fa misy fiteteazam-paritsy agny parce que nagnino natao fiteteazam-paritsy mba hitsinjovagna koa le olo tsy afaka anonga kapitaly agny Paris de nalefa agny am province reto artiste maromaro isoma amin'ny 14 février am Paris in Love agny à Paris, capitale de la France. Abaka io koa atsika ikoragna hely mahazo jirama eran'ny Madagasikara. Raha jiaby zegny ikoragnesantsika eto agnasako anaro zegny manam-potoagna agnaraka. Abaka io misy réponse hely fagnitsiagna hely ataoko amitsika mpitandregny parce que anaro ne mitandregny sofinareo ka raha aroe, c'est-à-dire anao koa fa nisy raha aroe amin'ny agnarany hoe son, igny atao hoe stéréo. Atao misy sofina aroe dikan'izay sofinao stéréo mba mitandrignesa le raha volagniny fa aza mamaly amy raha tsy volagniny. Faraparany egny za magnazava hoe ino ny tiako aviagna amty sofiny stéréo ty. Matoatsika magnano écouteur casque, miezaka ny manampahaizagna hoe casque, écouteur, stéréo dikan'izay sofinitsika stéréo. Bado reto 51 ans du 5 février 1975, 5 février 2026. Izy koa zahavagna zegny tagnatin'ny 51 ans io zegny atsarovagna ny raraha ny 75 zegny namindrany général Gabriel Ramanatsoa ny fahefagna tamin'ny ministre nazy colonel Richard Ratsimandrava nisaobaoba ny firenena. Nisaobaoba ny firenena ny taogno 1972, 74, 73 ary indrindra fa ny 75 ny afara tamin'ny famoizagna ny président nandray fitondragna Herinandra dia nalavony sasany. Ny tiako volagniny eto agnatin'ny tantara ty
atsika zio agnatin'ny tantara 2025 atsika miditra agnatin'ny taogno 2024 vao 3 mois nefa an'izay nangalany kapisaty hoe aloha raisiny fitondrana sasany baka magnodikodigny agny fa hoe coup d'état tsy magnara-dalagny ino man raha nataony kapisaty ane tsisy raha nataondreo azovy manegny rajoela coup d'état zay baka olo niagninao karaha raha nataonao tamy 2002 ndraiky raha nataonareo tamy 2009 igny atao hoe coup d'état fa ty 2025 ty tsy coup d'état tolom-bahoaka ke izy koa tamin'ny nandresany tompoko la colonel Ratsimandrava ny fitondragna fahefagna namiagna izy hoe amiako any colonel Ratsimandrava ny fitondragna ny tany sy ny fanjakagna ho izy Gabriel Ramanantsoa rehefa nandiniky zaho izy de raikala moa tsy nisalasala fa hoe tsy miamboa didy a mon général rehefa tonga teo fitondragna colonel Ratsimandrava ny zavatra nataony voalohany de ny hoe ny iraisan'ny malagasy jiaby ho tokana ho iray ary nagnapetraka izy ny hoe ny fandraisan'ny malagasy jiaby tagnany ary indrindrandrindra ny hoe fahefagna ho an'ny fokon'olona tsisy fahefagna ho an'ny rakoto na ho an'ny rabe na ho an'ny jo na ho an'ny boty fa de hoe fahefagna namiagna fokon'olona na hoe peuple fa noho ny etraketraka ny sasany tsy niany io egoiste ndry sasany io fitiavategna ndry sasany io nisy fa izy koa niala tamy fitondragna mandram-piadanagna izy dadabe Tsiragnana nanomboko teo ny 72 teraka ny 75 mandraka tianiany de mbola tsy voalamitsika tompy ny tanàna atsika tsisy firenena maro atsika unique au milieu de océan nefa ny atsika namian-Jagnahary raha jiaby misy am'izao tontolo zao afa-tsy ny lanezy fotsiny amian-Dragnahary atsika namian nintsy atsika namian zavaboary atsika napetrany au milieu de océan na agnivon-dranomasina ny olo ara magniry tanànatsika ny olo baka ivelany ara milome mandeha amy tanànatsika fa ry sasany de finaritra ny andafo finaritra ny ambakambaka vahoaka malagasy karaha izy any ka rehefa tonga ny marigny milefa ny vandy raha Ratsimandrava 1 amby taogno loso zay
ino marina mandran'isy koa tsaronareo teto voatsela za teto atsika ny koragna ny raha 2009 zay nandoroandro tsy mataotody ny tantarany Madagasikara tao amin'ny RNM satria bado ny anatra ro ka tsy tia lala hoe anakory ny taranaka mare ahe tantarany Madagasikara sa tsy ahe aloha tandrinesatsika ny raha nisy tamin'io 5 février 1975 vahoaka malagasy tamin'ny volana mena teo nandraisan'ny général Ramanatsoa tonga-panjakana no nikoropana miseho teto amin'ny fitra dia niasa ny gouvernement tandanina ny firenena ary nanao izay azo natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra fantatsay fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hikariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao amin'izao fotoan'izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana ny olena ary tsy mikaraka mikariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana rio ara-taningana ny jo titika velorano zay hitadiavo ny sasy amin'ny amatorana anareo amin'ny fampielezana ny tifankahalana sy tifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy teti-dratsy hoentina animba ny zosy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo mason'izao tontolo zao zany mantona tonga ny général Gabriel Ramanatsoa manamboninahitra mpandalina sy mpanaja ny ara-dalàna nanolona ny fahasairana ara-politika nanolotra ny fahefana feno ho an'ny ministry ny atitany ny colonel gendarmerie Richard Ratsimandrava. Ny colonel Richard Ratsimandrava ministry ny fiarovam-pirenena no miantefany ny safidio koa dia manendry ao anio eto anatrehanareo andrimatoa filohan'ny androm-panjakana sy andrimatoa filohan'ny filan-kefim-pirenena-tombahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny gouvernementa manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana andriamatoa filohan'ny androm-panjakana andriamatoa filohan'ny filan-kefim-pirenena ho amin'ny fampandrosoana andriamatoa ministra isany mamelao ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny généraly Ramanatsoa mon général tsy amboadidy mon général satria mitady olona anday andraikitra izao fotoatsarotra tiavy ny firenena izao fetotsakany sy andavany izao fahefana feno tolotao azy izao koa fisaorana no atotranao amin'ireo tsodrano sy firarin-tso nataonao ahy sy ho amin'ny gouvernementa tarehitra sady misahana ny asan'ny président ny république sy ny premier ministre izy no misahana ihany koa ny fiarovam-pirenena sy ny tetim-pivoarana ho azy dia tonga ny fotoana mahamety indrindra ny ametrahana ny politika ny izay mifototra amin'ny fampandrosom-pirenena sy ny fokon'olona ny antoko politika hita hatramin'izao dia miseho foana amin'ny fahasaminany ny fokon'olona kosa dia mitana mandakariva ny soa-iombonana ny fihavanana sy ny firaisana ny fikatsahana mandakariva ny soa-iombonana dia ahafahan'ny fokon'olona manatanteraka ny abiby ny fokon'olona no ambiby manapaka ary anatanteraka ny didy lalana 5 aotra folo tamin'ny janoary 5 no milaza ny lalàna fanendrena ny mpikambanao amin'ny gouvernemanta ny Madagasikara. Ministra 12 no voatendry tamin'izany ny général de brigade Jules Lemaitre ministre mpanjakana, andriamatoa Zacharias Albert ministre ny raharaham-bahiny, andriamatoa Radio Celestin ministre ny lalàna sosialy, ny commandant rapporteur John Désiré ministre ny vola,
ny commandant Ravelo Somasampo ministry miasa vaventy, Andriamatoa Leo Anara ministry ny kakarena sy ny varotra, Andriamatoa Modeste Venance ministry ny fitsarana, ny lieutenant colonel Joël Rakotomalala ministry ny poste, Andriamatoa Samson Gilbert ministry ny atitaly, ny commandant Andriamaolson Richard ministry ny filazam-baovao, Andriamatoa Christian René Richard ministry ny fanabeazana, ary Andriamatoa Rajakoba Daniel no ministry ny asa-panjakana. 12 taona nazava igny tsy niany tsy nomoaly ary tsy ho amare fa ny fanjakagna napetraka teto amitsika de ny fanjakam-bahoaka, de ny fitondram-bahoaka fa tsy fitondran'olo toka na olombitsy. Nazava izy teo igny fa ny mahagaga nefany aminakahy za tsy gaga fa nareo mety gaga anontany hoe fa nino basy tafara nanjary fitondran'olo tokana fitondran'olombitsy le raha normal, matetika mbarako eto normal, fotony reto olombitsy reto vitsy amindreo mba ny comprendre na hoe nahatsapa fa mafy nazahoatsika zany fahaleovategna 1958. Amindro zegny mbola tsy maty voalavo ankibony ihany amarevaka mare, ro tsy tia lala zegny, ro tsy tia lala fokon'olo zegny, vahoaka zegny tsisy dikany amindro, fa de hoe resiko fitondragna ty akadaleko amy casquette t-shirt kivety sio ampitsinjako amy salovagna complet totorebiky dia mastay ny vahoaka de anjakako ny Madagasikara. Zany hoe ny kiniagna ny potegny nanomboky 72 ane io fitakiagna resaka fampianaragna io, resaka éducation io. Ozy izy zareo kirimaso hoe raha tia mony sy tia andravany firenenao no ka hanjakagna ho tokagna poteny éducation. Izy nataondreo io ary izy mbola ataondreo niany io. Raha tiako podianagna idirako amizay zegny, tanareo membre amy gouvernement azy tsy maro, 11 membre amy gouvernement andreo tamin'ny andrany apôstôly. Atsika zao ndraiky plus ka atsika magnapetraka membre gouvernement 3 4 plus ka atsika tsy nivoatra satria igny amile hoe aneny tanàna zay zo eto. Adignandreo fa Madagasikara ny tsy an'olo tokana wala tsy an'olombitsy fa neny vahoaka 3 amby tapitrisa 33 millions. Lera roa mitady séjour za mahita zala raiky igny o mandeha milomemy Sadek, mandeha milomemy ny azovy reto mpamatsy vola irasam-pirenena reto ONU, tseko Banque Mondialy, aboko izy midredrina hoe fa tsy ara-dalàna le fitondragna atsika zao. Diso anao avako, ara-dalàna fitondragna misy zay zio fotony mizaha zay hevahoaka, mitsinjo zay hevahoaka. Fa nareo nitondra teo mitsinjo zay vahoaka, mba iny fitsinjovagna vahoaka nataonareo taminareo nitondra tagnatin'ny 25 ans, tagnatin'ny 17 ans,
tagnatiny 11 ans, tagnatiny 5 ans. Ino? Ambarazeba. Oui, niakatra 7% de taux de croissance. Avy araiky bakato koa niakatra 5% ny taux de croissance. Tsara zegny tadiaviny vahoaka. Atsika niaigny tagnatiny 7% taux de croissance. Nagnakory fiaignam-bahoaka tamizay. Ary matoa anao narongan'olo. Dikan'izegny tsy ampy le taux, tsy le taux de croissance ny important, fa ny fiaignam-bahoaka. Io natavy 100% taux de croissance. Vahoaka koa tsy satisfait, vahoaka koa tsy milebaleba karaha ataonareo mileba amin'ny fanagnam-bahoaka, amin'ny fanagnam-pirenena. Aza mitera anao ke hoe aza le nampanonga 7% croissance. Fa aiza le vahoaka? Nampanonga 7% croissance anareo. Ataoko jiaby zay azao anareo 4L, ataoko jiaby azao anareo frigidaire. Aiza le 4L? Aiza le frigidaire? Naviko araiky la bakato hoe manara-penitra. Ina ny nanara-penitra? Famondrana re-pirenena nandeha andafy. Manara-penitra aloha igny. Halatra baribary ataonareo tamin'ny vahoaka. Ny fanampenam-bava nataonareo vahoaka. Ny fanagadranareo vahoaka famoronanareo dossier tsisy. Zany ve ny manara-penitra? Ny famonoanareo olo. Les innocents maty amin'ny lera. Zany ve ny manara-penitra? Zany ve ny fitiavanareo tanindrazana? Ampedivinareo vahoaka ny foko, ny faritra. Nefa ny teo Colonel Ratsimandava ny volagna hoe ry tanindrana izy, tandrema. Fa misy mikonokono hanimbanareo, handrobaka anareo, hampiady anareo. Mbola izy anizy ataonareo zo io. Fa nanareo boko babababa hoe ary zalareto tribalisme, ary zalareto rasisme. Azovy ny rasiste. Tamin'ny 75, 1900 ara, Colonel Ratsimandava fa naheo fa teo io fampediva-poko ataonareo. 75, 51 ans niany. Ny volagna izy teo. Niova anareo? Natsapa zegny anareo? Non. Fa nareo nagnano sagnatria koragna, sagnatria ny vava, olobe nareo fa miako vola. Loam-boto nareo. Nagnaloan'ny baribo nareo. Ararotinareo amin'ny fahalemeny le vahoaka. Bonsoir Naji. Ke eto mba tokony mandinika anareo le antoko politika tsy haiko misy firy. Antoko politika talohany tsy maro. Ary tsy mifamono faty, tsy mifagniagna, tsy mifamorogno dossier. Zava boka zegny. 972 azovy teo Gabriel Ramanantso. Navy izy 75 nafindra ny fahefagna tamin'Jovy Colonel Ratsimandava. Pardon. Nivonenareo izy 11 novembre herignandro après satria anomboko anareo ndeha hagnano le fanjakangan'olo toka.
nagna référendum atsika. Eritrereto fa tamin'ny 8 octobre 1975 iny misy référendum natao e. Ary le référendum natao igny na avy Gabriel Ramanantsoa nandiniky hoe afindrako amin'ny colonel Ratsimandrava amin'ny fitondrana. Mianara tantara atsika, vakia tantara. Io tsy fahaizantsika tantara, tsy fitandrignesantsika tantara io ny agnabadoan'ny mpanankarena atsika am'izao fotoagna e. Fotony potehindreo le tantara. Éducation zéro tsika mikoragna azy eo. Délinquant maromaro plus ny tsy haiko mandeha l'école. Nefa ry sasany oera hoe zanaky be l'école maro indrindra. Mba zahava baka sur 33 millions population. Koa izy mamay. Mba firy zanaka malagasy misitraka l'école. Nde l'école mpanjakagna fo izy eo ampagnifenareo. Manjary misy écolage. École publique raha tsara misy tamin'ny firenena. Riavako aby. Zay volaniko. Za agnisan'ny korontana igny 72 igny. Nandeha anjara. Fa za nahita tavin'ny éducation. Matoa niany zany avy amin'ny place misy za. Ary navy tamin'ny asa natao folo 7 amby taogno. Service société compagnie tsara niova compagnie ny société agnatin'ny 17 ans de service. Parce que nakampiasaiko kokonaka. Nanagna politika ara. Nitezeny MFM za. Nitezeny MFM MFT za. Fa kokonaka nampiasaiko. Oui, non. Za tsy andegna ambany agnambaka vahoaka karaha za. Fa zio indra ataonareo. Oh, sadaiky e. Oh, resa-pirenena tsy ako nino. Adignanareo ma raha nataonareo 2002. Est-ce que nareo natsapa hoe misy an'za sadaiky zany? Est-ce que nareo natsapa hoe misy zegny organisation mondiale zany, banque mondiale zany, FMI, BAD, Union européenne zegny? Non. Ny mokondohanareo nataonareo mahaloam-boto anareo. Nanjakanareo tokagna Madagasikara. Assalamu alaikum. Nanomboky 2002 ni anareo nagnano fanjakan'olo tokagny. Niany antsika 2026. 25 ans nareo teo. Ataoko hoe 23 ans. 2026, 2002 à 2026. Ataoko hoe 23 ans. Araiky nagnano 7 ans. Araiky nagnano 11 ans. Araiky nagnano 5 ans. Indra niova. Mba mbarazay baka. Mba mbarazay. Indra niova. Indra nivoatra. Nagnakory fiagnam-bahoaka. Za matoky. Fa izy koa tsisy raha 72 igny. Tsisy raha 75 igny. Aloha ampidiriko agnatiny hoe raha 91 igny. Taminay Tambaribe tagny raha 82. Madagasikara tsy navoka raha. Fotony reo olobe nitondra taloha, reo matsapa hoe vahoaka na hoe fokon'olo. Tokony magnapetraka fanontaniana amin'ny tegnanareo sy amin'ny antoko andesinareo agnabadoenareo vahoaka hoe izy koa ma reo ray aman-dreny mitondra regny nanagna tokondreo. Tony PSD, tony MFM MFT, tony Arema, tony Vonjeratsy ny vaky, MFM KDRSM, sy ny sisa tsy voatanisako eto. Nagnakory fiaignatsika. Reo koa nagnano karaha igny dès le début après 1960 na atsika faleovan-tegna.
ny famono faty ty kanefa ndraiky ro nagnano hoe aleo mirehina union fait la force fa zao ino raha ataonareo vakinareo vaky mba ho sira vakinareo fasiky mba hipariaka apetraka nareo le ati-poko anareo neny magnapetraka tribalisme 2025 zay tandalabe zay no atahoata teto raha nangatany vahoaka ny tsotra hoe décentralisation fotony zay kajo tofoko impoka tagnatin'ny 65 ans centralisenareo raha jiaby zay tsy ho bady mandrakizay zalahy zay tsy ho bady mandrakizay zay zalahy l'usine sira amin'ny ay zay mividy sira lafo plisky Tananarivo mba imaginenareo koa raha zegny mba imagine baka zay misy base de guerre zay irino zao tontolo zao azovy amindreo grand pays dans le monde tsy magniry io base de guerre ndiogoy mipitenareo désarmenareo mihitsy ny marin nytia vahoaka nareo fahavalo zao koa midriky andranomasina favalapasy midriky deko ndera sambondreo marin aminay ao tsisy parce que tsisy arme désarmenareo nampaningenareo Tananarivo jusqu'à amin'ny armany marin zany ve fitiavanareo tanindrazana zany ve nareo mivola mitia Madagasikara non molaiza mavandy hoy izy raha lako Jocelyn Matritsara zay hoe olobe mavandy tsy doa mivoleza apitra iala ataova fady ny pity mandika fary masiny 12 aminay ary vandinareo io isaka misy olo tiany vahoaka tiany firenena mitondra amin'ny fahadiovana amin'ny fahaizana anareo mila magnakorontana izy nambaran'ny colonel Ratsimandrava teo aleva tahaka raha mbola gn'olobe igny na defa mandram-piadagna anary izy io ny volaniko aminareo sanandra olo mandinika amin'ny kabeso fa tsy amin'ny fitombena raha dininy fitombena gn'agny hoe karakory ataoko agnaboaka biribiry tsy tsapegna fa tsy kabeso aty andeha ndinike karakory iboany biribiry tsy tsapegna ambavanao sagnatriany vava tsy haiko anareo hoe naka biribiry tsy tsapegna anaka miboaka amin'ny fitombenagna anaka mandinika karakory kelera zagny aboaka biribiry tsy tsapegna anaka ty fa nareo ny cerveau-nareo pourri amin'ny fitiavan-tegna Kenyany président Michael mes respect mon colonel matoa izy tsy mireare tsy vantaraka raha nareo o za zegny hoe o za ty izy magnatony vahoaka ary izy toujours tant dedans devant le peuple tsy hainareo moa fa io tokiky io ne agnisan'ny santé olo araiky ndao zava anao koa mitokiky misorira ouvert dikan'izay manana fahasalamagna aradrariny anao fa izy ndraiky tsy olo jiaby parfait hoe ka za tsy sarety tsisy olo tsy sarety fa tsy hitatsika tompy tsary nisy dokotera nahatategna koa nisy dokotera nahatategna ro tsy naty koa nisy pharmacien nahatategna ro miondagna ody jiaby to ro mbo tsy naty fa raha jiaby mitondroko andranany entagna mbola vahagna kazatsokoriana ambila président ne mitondra miambesa 7 ans nareo teo 11 ans nareo teo 5 ans nareo teo nagnano n'importe quoi zay vahoaka nanginy zavany masoko anglais nareo zay tsy namany fa niany ty sadaiky
tsy haiko nino resa-pireneny zegny hoe aty nareo koa atsika koa miala amin'ny tsy haiko nino resa-pirenena atsika tsirabe. Anareo nagnano tamy 2002 natsapa zegny, anareo nagnano tamy 2009 natsapa zegny, anareo nagnano tamy 2018 natsapa zegny, satria niany mipody amin'ny lakoty ny fitondragna. Anareo matsapa fa tsy mety, tsy ara-dalàna, fa nareo ara-dalàna. Nareo ara-dalàna ambarazaba, ara-dalàna nareo nagnongagna fanjakagna coup d'état 2 fois successive 2002-2009, ara-dalàna zegny. Ara-dalàna nareo nagnano 2 fois autoproclamation. Be danareo io vraiment be nareo io mahaiza vintsy. Fa nagnano nareo tsy nanjara narongagnan'olo, nagnano nareo tsy nanjara narongagna vahoaka, mahaiza amizay raha vita mipitra. Ambala jeune mitondra fa aza rebirebegna le vahoaka, aza ampidivinareo le vahoaka. Eto koa za matetiky mivolagna zay jiaby eto 5 anadabaka zay, za Joachim Fabre Berziky Jean-Luc Hervé, zay ne tsy adala. Matoa zay magnambaranareo ny ratsy, magname solution nareo ny tsara, zay tsy adala. Zay koa adala zay nagnary siky. Zay koa verijery karaha nareo tsy mahay raha vita io, zay namody vava. Tout le 2025 simple offre. Décentralisation. Hitanareo raha nataony Gabriel Ramanatsoa, napetrany tamy fitondragna anazy le décret 073 015 073 014 tamy voalohany ziny tsy décret tamy voalohany, non, ordonnance ziny tamy voalohany, fa alohany izy amindra fahefagna anazy tamin'ny colonel Ratsimandrava navadiky ny Ramanatsoa ho décret le raha. Ka magnino 25 ans nareo tamy fitondragna, nagnitsy foagna nareo zo azo foagnana ane io e. Magnino anareo amin'ny assemblée ao tsy masaky magnadoso zo, magnino anareo amin'ny ACC tsy masaky magnadoso zo, parce que voavidiny pesosy hoe ambela io aveza avy amreto club 48. Efa tamin'ny andran'ny Ramanatsoa nisy club 48 namodiky firenene. Izy koa fa ravagna ry VVS ry Sadeva ry MDRM ry mena lamba sy ny forongo, ro nanangana amizay ty club 48 mandraka tiany ana marin tetiny io ne tegna tondro famotegna ny Madagasikara io club 48 ndro. Ka nareo koa tia tanindrazana, anareo député ACC, anareo milaza fa hoe fa hilatsaka ho filoham-pirenena za à 70 ans de gnino anao. Jeune mitady fitondragna madio zao io zafinao, anao ndiady amy zafinao, anareo ndiady amy zanaka anareo razozo sy ry radio mampiany, mahaiza raha vita. Ambla jeune
zay tsy adala mivolagna jeune hoe raiso miarampy colonel Mikael fa io tsy amona anareo tsy amadika anareo nde anareo tamin'ny korontagna fotsiny vonendreo kintsakeko ro avy amin'ny fitondragna andeha amona anareo ro andeha amony fahavalo mpirenena de ireto tsy maty voalavo ankibo reto ambila fampitana io raha tadiavinay simple riva oaka malagasy 51 ans raha tsy mandrava ny volagna ziny tandrema ozy anareo misisiny fa misy mikonikona agny ampiady atsika no azekino ko avy aminareo agny ro asa o zay ty tsy mile anao koa fa tsy andihy volagna aminay agnapetraky état décentralisation ambaleo valizinao modia fa aza magneky barbarendreo io ke zegny raha tiako ampitaigny amin'igny kabaro vitsivitsy tantara vitsivitsy mba andesiko mamoa atsika mandry atsika lakoty surtout c'est le moment de réveiller les dormeurs doivent se réveiller fa tsika zampitahondreo o banque mondiale o SADC o zegny hoe o nino ay ty moa nino ke eto maraparagna koragna zegny izy volaniko aminareo zegny rojo fa tsy vo vadikindreo lohan'ny jeune ZX Y a Madagasikara ino raha ataondreo zio andafy aty ro manangagna tsangatra manora hitanareo coco salut ino raha ataondreo zio ampadivindreo les jeunes nanjary mivaky aroiny les jeunes ZXY ro io fa nanjary namoro jeune XYZ ndro iady amle original tsy haindreo fa jeune XY ndro ne jeune XY pirate ny mampalahelo amizay les jeunes les pirates ndro za teto le fanambarana roe ny poseko question tamitsika jiaby teto 34 ans ny existe ny SADC ny raha namboarany SADC ino raha mba nivitany SADC zay ny tany nidirany SADC mikoronta est-ce que Namibie milamy est-ce que peuple Namibie miadam nefa ny tany Namibie nagnanganandrozy voalohany ary zany volagna teto 95% même 99% agnatin'ny membre SADC ny anglophone ro mitady objectif ndro mitady ny économie ndro mandeha fa ro tsy nitady économie nao zegny firy tao nidirany SADC tamitsika teo zay fifidianagna azy ro fomba manakorontana ndraiky nisy observation nataony SADC hoe mba nilaminy tamitsika teto tamy fifidianana nefa ro magnano hoe observatoire ny fifidianana mba baranareo za mbiagna depuis tsika nidrika agnatin'io korontagna fifidianana alabato famony faty io fo uriny bakagny fa fenitsy anao baka ina boko ny ana anao ndivolagna amin'ny SADC anao boko ndivolagna hoe fa tokony atao le ino référendum tsy haiko nino 60 jours andeha angalaranao vato fa zatra mpangala-bato baka satry vody mangeto satry mio tagna ambiagna satry mifotry izy mila ataondreo io baka naka maragna ko izy amkoragna zegny
mitodika amitsika vahoaka Lakoty za tandremo nazava volagna président colonel Ratsimandrava Richard igny mandre-piadanagna tandremo. Ny fitambaratsika jiaby baka amy sisiny ny havitatsika mapetraka décentralisation. Ny fitambaratsika jiaby baka amy sisiny havitatsika miady ny budget provinciaux. Zaba mbola ve 24%, c'est rien 24%. Na mezan'ny président tsika amy sisiny ro fa mitomagny misaobaoba. Intsakika tsika koa nangala 100% tsika côtier na tsika amy sisiny. Asa mbo nanakory ke zegny izy anjaratsika mandiniky ry vahoaka malagasy. Aza magneky atsika Lakoty avandesandro ataondro l'escalier fanongano. Madagascar io unique dans le monde. Ary atsika napetraka ny Zagnahary agnivondrano manakaregny. Izy koa etsika mitantagna regny atsika io, fanagna atsika io, karaha nataondro olobetsika nitantagna zotagny atsika navitafarana tody. Ata banque mondiale mbo itrosa amitsika. Deuxième partie, maromaro raha korangesitsika io. Aleo korangesitsika tsenika aloha ny festivaly, mini festivaly Paris in Love. Ny mini festival Paris in Love io isaka taogno satria atsika zao matoa mbola tanteraka ny 4e édition. Koa tsaiky tankibo izy fa nivolagna fa mandeha l'école. Amy taogno avy atsika magnano misy kokoa. Matoa izy rango izy teraka na 4e édition na itambokatra. Tsy zay mpandeha ary tsy zay mpitandregny fa indrindra ny festival, ny mini festivaly Paris in Love avako aby dia ny andesitsika manandratra na mampanonga ireo zandritsika mpanakanto mba tsy hidriky agnatiny adalagna. Satria atsika jiaby mahita zao fa saiky ny mpanakanto zandriny no magnaratsy fatao ato amin'ny réseaux sociaux. Ke ity mini festivaly Paris in Love ty avako niezahagna nagnanaovagna izy mba hoe apetraka atsika amin'ny ajany ny zaza tanora managna talenta. Tsy vitany hoe mitana micro wawawawa fa éduquer-gna ro haitsy ro hoe mba mindeha amy lalagna marigny. Fa zao kosa izy anareo zandriny mpanakanto tsy hoe za tafidriky agnatiny Paris in Love andeha Paris amin'ny 5e édition andeha ndafy. Non, le volagna hoe andeha ndafy atsoa agnatiny jiry fa hoe matoa anao nampidirigny nalegna agnatiny le raha maro anareo ny tanàna igny fa anao nitsongoigna natao hoe ny raha nataonao tsara nagnapidirigna anao fa anao koa nagnaraha ratsy anao tsy nalena hoe nampidirina eo. Ataoko fa mazava korana. Donc niana anao na avy eo vita zigny magnanaova tsaratsara kokoa baka 5e édition. Anao avy eo eritreretra 5e édition za afambarako anareo niany fa 5e anniversaire 5 ans.
raha 5 ans zegny anniversaire zegny tsy raha helihely mavesatra. Donc amy togno avy niany masonao nahita, niany anao nandeha, tsy nitantaragna ny nefa, manomboky niany mandra-paviany amy togno avy, tsotra solution meko anao. Adatsa agnatin'ny tiberilana 5 € isaka fanjava mandra-paviany amy togno avy. Karaha io anao managna volany be d'entrée-nao, volany train-nao, déplacement-nao, anao koa angala l'hôtel. Anao mangala l'hôtel, anao avy eo anao misoma rohonao, ndesinao vady zanaka zafinao, babanao, mamanao, ny angovavinao, mba miaraka amy toto rebika atsika. Zegny anton'izy atao hoe mini festival. Satria le mpanakantotsika baka an-tanàna mba andesigny hoe apetraka amy maha-plasy roa. Apetraka amy plasy maha-mpanakanto roa, mampihira roa. Fa tsy hoe andeha gnano raha fahafatany an-tanàna za farany misy album maro, za farany misy clip maro. Non, hitanareo JB mandrepy-adanina izy. Masak'ia mivolagna aminaka eto, miboa eto, olo mivolagna fa JB managna clip. Non, JB tsisy clip. Clip araiky fo nataony JB, tsisy crédit. Fa miala ziny, io navinagnontaniako izy mandrepy-adanina izy. Aza la azoko la, ne manao tsy manao clip. Za koa nagnano clip izy za ohatry zay fa tsy nitianareo eo. Tsy clip n'importe aminaka zandro koa izy. Message volanko avy amy sofin'olo. Jirany neta re ziny takanvera tamin'ny neta losibeka. Anontania Jean-Cri, zanany mihira zio. Tagnaty la corneto tamy fisomany zanany. Iro manapilamba andao corneto. Mandrepy-adanina izy. Zay hoe mandrepy-adanina izy, matetiky zay mikoragna izy avy andakoragna. Karakô va zako be, karakô zay mikoragna. Ke anareo jeune, aza magnika katikadalen'olo amy raha tsy manjary. Maro aminareo ne tia andendafy. Angala mpanakanto araiky za. Elana ezako Jean Rigaud. Miarabanao tratrany togno zoko la Jean Rigaud. Elana ezako Jean Rigaud. Jusqu'à niany. Même za tamajongata. Koragna aminany. Azovy amitsika Madagasikara, ndray mipetraka andafy, tsy mitia iran Jean Rigaud. Maro afatra. Indrindra fitiavana iran Jean Rigaud. Tsy haiko diso va za koa diso. Indraiky donc narignesako Jean Rigaud niboaka nandeha ivelany, izy nandeha ta Canada. Nefa mpanakanto managna maizy azy, managna message transférigna amy vahoaka, ary tsy maty ambavatsika magnaboaka hira Jean Rigaud ke atsika Madagasikara tsy nihirahira anazy. Zay mparakotsotsory jiaby andehananao Jean Rigaud. Regny ry zandro mpanakanto isa alataka. Ke zegny avieny nagnanovagna ty mini festival ty. Tsy andeha gnanovagna Atsarimbo. Tsy andeha gnanovagna le barbo mahazatra anao an-tanàna ao. Fa hoe inolo fait la force, ifankatia atsika, itambatra atsika, itotorebika atsika. Maro amitsika io ne tendeha somaro. Fa lafy be tsika baketo mandeha Madagasikara. Ke tsika koa namiagna avantage araiky ty, mba tsika mba ravoravoa. Mikosikoro amin-dagnahary, alhamdoulillahi. Eto isorako izy mivady sy ny fianakaviana, mikarakara azy ty dia madamo Volagasy
tantine cousine, ndeki tonton le moine, vi naitana, mini festival Paris in Love. Atsika mahita une publication hoe 6-7-8 za koa tsy diso. Ouais, 6-7-8. Aitsia za koa diso. Lyon, ndeki, Marseille, reto tapatapany am reto mpihira mpanakanto andisoma Paris in Love 14 février. Nampisomaigna amindreo tany volanko aby reo, fotony nagnino mba hitsinjovagna volanko hoe misy olo tsy afaka andeha Paris. De mandeha amity Marseille, en Florida le 7, à Lyon le 6 à Marais, fa Paris nareo Lyon zegny, samedi nareo stere afaka kajo mandrimandry. Fa nareo ndray koa andeha Marseille, nandehananareo raiky Lyon, andeha Marseille nareo, Lyon Marseille voisin tsy fankalavitra. Anareo ravagna raiky baka Lyon nareo vria, miambiny koa nareo Marseille le 7. Karaha tony à Marseille zao io amin'ny Florida Palace, ahitatsika Rimka, ahitatsika manafily boka amin'ny Andoharano agny, Tsamala agny, azao le barbony tsy haiko zany lengo, ahitatsika azao koa maraiky César, ahitatsika Stella. Lyon volanko zegny. Non, oui, à Lyon. À Marseille, la même chose, ahitatsika ingay Paris, Stella, Loïs. Atsika jiaby maefa le labogos Paris, nampiororo jiaby tam réseaux sociaux teto, ke anao koa ty za izy mandehana Marseille, anao koa ty za hoe azao malela nampiororo olo jiaby tamin'ny réseaux sociaux teto zegny, lela Paris zegny, manga à Paris le 14 février. Agnatin'io mini festival io, tsy haiko bilelo ny tarimigna tagnatin'io, Zandro Wawa. Mety gaga nareo ivola aminaka, ino koa may Wawa mahavy andesoma aminany io. Non, volanko hoe tsy haiko bilelo ny tarimigna agnatin'ny zavakanto andesin'izy mivady reto nanandratra avo mipanakanto baka amin'ny sisiny, dia i vola gasy ndraiky monsieur le moine zanaka an-tragno Wawa. Zegny aviako ny volana hoe tsy haiko bilelo ny tarimigna tan-tragno Wawa. Azadigna fa hoavy Soron atsika Madagasikara agny. Karaha ataonay zao miambiny 14 février io, afatova sandro koa agnatin'ny tireliranareo akiba andehananareo Soron. Mbo ambaranay eto miandalagna hoe karakory programme Soron mba ezahako koa ikoragna amin'ny Zandro Wawa, izy koa afaka miditra eto amin'ny fotoagna mety mamety izy hoe agnazavagna le kabarony Soron. Zegny momba an'igny. Aloha nidiratsika amin'ny kabarony sisiny tany, alohatsika hitandregny santionany reto zandry agnatin'ny mini festival ny Paris in Love ty. Amaraparana izy atsika, za misy olo valiko atreniko fa misy olo tsy hainy mampiasa sofiny anany. Mialatsigny za maly anao parce que tsy hainao mampiasa sofinao io hoe stéréo. Izy koa hitanareo ny moaly, za nagnano live, fitaregnany vahoaka ny volanko teto ny moaly. Rue de Sakalava, amin'ny lalagna rue Point 6.
nazaveko tagnatin'ny volagna igny hoe tsy contre l'école za ary tsy volagna l'école za fa ny raha tsy mety ataon'ny commune urbaine ny Diego ny hivolagnako eto satria mitrehitrehiny vahoaka mampiasa io lalagna io Rue Sakalava ke eto za mamaly anao maheza anao mampiasa sofininao aroe io fa zo stéréo fa anao koa bada ilany ndo miza docteur spécialiste za tsy nivolagna l'école teto fa za nivolagna hoe tsisy ampidirako l'école fa le raha misy no lakoro ny l'école midika agnatin'ny lalabe nampiveko nanetry ro amin'ny commune urbaine ny amba Diego donc kontetsendiky firy gonombariny ho anao vo mamaly za anao tsendriky teraka Rue de Sakalava io fa tio 4L taxi mandalo io navy bajaj tafara mbola mandalo tio zio bajaj fa tsy masaiky mandalo parce que tsy tandry tsy haiko na hainao ino définition ny mot hoe rue azave aminakakoy fa za tsy nandeha l'école aboko za tsisy l'école définition avy aminaka ny mot hoe rue tsy adalagnany mpitondra fanjakana ny fandimby nagnanto hoe Rue de Sakalava fa zony io ndray mpandeha vity fo mijaly mandeha vity io satria nagnaratsy fataony la commune alo to hoe la commune nagnaratsy fatao ary io mamotiky Madagasikara ataony mpitondra voky pesosy asa koa anao zao nivolagna za koe za tsy nangefa la commune fa za mivolagna la commune madame o mamandini amy tandrignesa za tsy anao minagnaranao fa eko anao mitandregny za donc andesa mandiniky volagna anao ka kontiatseniky firy gonombariny ho anao anao mivolagna fa me Diego plus que za anao tsy me Diego plus que za ndray secret ny fo mbola izy DCA eny jusque secret mbola haiko mitantara karaha tokony gakarana ty fa intsakiky anao nde ampiatra za Diego za tsy menao créole za tsy menao mauricien na tsy haiko nino fa sofininao aroe dikan'izay koa tsy regninao ato tokony regninao ato aboko ampandiny amizay eto nefa no mangala droite anjaranareo ny commune urbaine Diego mizaha raha io fa mitrehitre vahoaka asa mbonao koa volaniko amizay commune urbaine fa za tsy nivolagna l'école Dalia na Zakaranda tsy haiko Papaya tsy haiko Voangisay fa commune urbaine vantagnany volagna bon Jirama Madagasikara renivohitra mivolagna Jirama eto za mitodika ministry ny angovo na hoe énergie roboka tsendro asany sofindreo zany masondreo deja fa tsy mahita sofindreo mbola donto donc ro mandeana amza spécialiste eto za mitodika amin'ny ministre ny énergie na ny ministre ny angovo monsieur le ministre o matetiky za teto ny volagnanao naviany korontana tam 2025 ty resaka Jirama ty rano ndraiky motro
indrindra fa taminay Ambaribe to fa zio raha ty mianaka eraka ny Madagasikara. Monsieur le ministre énergie, vantana aminao vola raisiny andraikitrinao ampiarany lalagna ho an'ny mpiasany jirama zay ny magnano izy. Tsoko misy mamadiko volagna igny za tsy vola mpiasany jirama jiaby tsoko magnano araiky l'école tary igny zay ny mpiasany jirama magnano izy ampiara lalagna. Nareo boka managna sofiny fa tsy anareo mampiasa sofiny nareo tellement nareo fa donotony vandin'olo jiaby mitondra nareo teo. Monsieur le ministre de l'énergie, marigna anao zay mety volagna hoe le fagnifagna jiro na hoe rano par réseau na Orange Money nataondry zala taloha. Mba ino ialagna amile halatra ataony mpiasany jirama ny magnano izy edy ampodiko ndraiky mpiasany jirama ny magnano izy. Ino raha misy izy koa reo fa nagnapetraka igny resaka réseau paiement jirama igny za fa nivolagna teto tamizigny do za valevonakagny tamizigny hoe ho avy malo raha io ary hitombo ny halatra. Fotony nino facture hoe différent avy bako agnatin'le Orange Money afa avy kokoa bako le taratasiny jirama afa. Aiva ny facture marigna amizegny monsieur le ministre. Ary le raiky taratasy anao koa tsy anday tsanga aminany io monsieur le ministre. Ro avy fo manapaka jironao nefa ro magnefa amle araiky volagninareo Orange Money mba ialagna amle wala nde bureau ary. Ino ataondreo le araiky amy taratasy prix afa ary afa. Maro olo mitretre zo ne amin'ny Diego io maro olo mitretre tulear fianara eraka ny Madagasikara monsieur le ministre mitretre amty halatra facture ataony mpiasany jirama reto. Raisiny andraikitrinao monsieur le ministre énergie, za tsara ny volagna anao parce que hitako raha ataonao logique technicien karaha anao ny vatategnako fa le mpiasany jirama ao misy tsy logique raha ataondreo resaka facture. Eto koa za mipody amitsika vahoaka atsika vahoaka malagasy baka problème tsika mavozy bureau io raha matetiky volaniko eto hoe bureau io tsy tragnony Lyon wala tsy tragnony berger allemand fa olombelon karanao ro io miboaka antanao latsaka maleny ro leny anao leny ro io miboaka antanao mandeha tany anao mandeha tany. Donc tsy tokony avozoana ro vahoaka bureau anareo ne magnefa roe ke ro koa nde ngalatra aminareo ke anareo mody vava fo anareo konko anareo ankonko anareo fotony nino magnefa anareo pari Orange Money havy koa raiky ty baka taratasy afa priny za navy victime raha zegny azaveko aminareo. Nandefa ampoly économique za baka taty nandeha Diego Ambaribe aminay agny lavarangana salon chambre araiky chambre aroe salle séjour salle à manger la cuisine Antanchota ampoule économique karaha io ampoule nakayo za tsisy frigidaire
za tsisy climatiseur, za tsy mampiasa fer électrique, za koa Madagasikara any fotony fiertena ka mampiasa fer à charbon. Igny zariny dadiko za. Ary tiako mipasa amin'ny fer à charbon, izy igny koa olo hainao mampiasa azy, izy tsy magnory lambanao plus que le fer électrique. Za mandeha Madagasikara zao, za tsy akaraka fer à charbon igny andesiko aminay aty za mampiasa azy. Ino raha nisy? Heureusement, amin'ny téléphone-naka, za magnaraka le Orange Money agny fagnaraha io agny. Soa ihany. Za technicien. Ino raha nisy? Ampoule tsotra. Facture 950 000. Aminay mbarobe io, monsieur le ministre, mba mbaraza kony, mba volagna aminaka kony, comment ça se fait-il ampoule tsotra za ndegny efa facture 950 000? Oh! Nambarako tamindreo, ndende amin'ny tribunal anareo. Boko anareo mitouché compteur anaka io. Andeha napaka, fa pitady atsika volagna. Aboaza ny boany facture anaka tsara ny ohatra ny 500 000. Tam décembre nidriky janvier teo 950 000. Oh, monsieur le ministre, asa hainao fa eraky ny Madagasikara tsisy tany lafo motro ndraiky rano mandilitra zay mbaribe. Nefa zay ho tsisy rano, zay ho tsisy motro zara fa miredry, facture midanga. Karaha nahazo zandry tiny any. Zandry ko, za magnambara anareo. Anareo ndre anangana ino mon frère. Io anareo ko tsy migrève. Iro tsy hitandrigna anareo. Aza mandrobadraha, aza mamaky raha, migrève. Zay raha fa mahazatra fitondragna amitsika agny, indrindra ny gouvernement. Président dosiko agnatiny. Indrindra, fotony reto mambarany gouvernement reto ane, zazana vela ningay, Ravatomanga singay, Rajojo siri, Tim sy ny Tam sy ny tiako HVM oe. Tsisy olo marigny roy. Ny volagna baka zandry ty tato hoe, tsika mila manangagna association consommateur. Ho zandry ko. Marra ny volagninenareo teto ataova. Eska ataonareo? Zava zay izy io. Zay mivola aminareo hoe, atsika mila mitsangana, mila mitambatra, itaky décentralisation, budget provinciaux. Ino raha ataonareo vaoa? Za tsy magnamiatsiny anareo, ndra velitegnanareo fa tsy voatsangana no nietraketraka ataondry sasany. Fa izo anareo koa nitambatra. Vakitsika barrage, les chaînes coupées aux zandriko awa. Zava baka zandriko. Tsy haiko na hainao na tsy hainao, zava ny Antananarivo ny misy association ino roy mpanjify. Ambaraza koa, est-ce que amitsika Lakote misy association mpanjifa io? Non, tsisy. Normal amindretsika vangoendreo marteau. Parce que tsika tsy miray hina. Iro koa miray hina. Atsika tampoko manangana association, tombokondry afarany. Halatra afarany agnatin'ny association desitsika. Miala zegny association ny Kawitry Master galang. Zay fo association etsika. Andina ngomby, bihormo, andigaka toaka,
fa hoe iady raha ampanjary atsika non. Normal zandriko io zandriko dona navy ny vangoendro zegny nefa ny zandriko dona io antany izy manana panneau solaire izy 80% énergie an-tragnon'azy baka amin'ny voltaïque an-tragnon'any donc 20% zegny jirama ny vangoeny jirama facture dona 3 millions. Monsieur le ministre dona tsy magnano soudure tsisy ino coiffeuse na hoe coiffeur io manafy technicien karaza zay miaraka ny asa société araiky 3 millions raha tsary nisy taminany facture en 3 millions io. Rivahoaka malagasy apodiko ndraiky volagna ny tompoko la Richard Ratsimandrava tandrema fa mbola misy tsy maty vola vaikibo agny mila tariky korontana mbola io ry zaza navelany ngia Razozo sy Ravatomanga tsay Christian tsayko Timo tsayko SVM ny angorokarena mitsangana avant qu'il ne soit trop tard ou iratoui. Alors netandrigna satsika zandry ty baka amin'ny Ambaribe agny izy nitretre raha io. Incroyable monsieur le ministre. Énergie mba tiako azavenao amizay hoe question naka tokana fo monsieur le ministre. Parce que za navy nikoragna tamy directeur ny Jiramany Ambaribe ezaka zaho izy izy andeha amin'ny radio télévision mitsika eo izy izy hagnazava exactement ino raha misy miambe anao za zandry lahy directeur ny Jirama angala 2 mois tsika zay nikoragna fin mois de février za mikaiky anao hitande hoe aia manao iny aza magnano karaha merane koa de kaigna tsy mamaly aboko volainao izy moignoigny ary tanao tsika roe amy raha lany koragna na tiako anao na tianao za 2 mois bientôt tsika amy raha la directeur ny Jiramany Ambaribe ny koragna hoe iezaka anao miambe za aleo ny tandrignesatsika jijiny zandry lahy ty fa tegna mahagaga ny toetsaigny mpiasam-panjakagna ratsy saigny zegny mbola magnano izy ary mbola tsy maty mbola vaikio parce que vaty mbola zatra le corrompu le halatra natao tamin'ny andran'ny Razozo sy ny forongony ratsy raha mahazatra mbola tsara tsika jiaby atsika iny ko raha momba Jirama helo zaka zay iny andy nagnateran'ny Jirama facture comme d'habitude hoe facture tsotra tsisy nininy ke soa ihany za iny any eto karaha agnaty publicité ny Orange Money fa misy orandrana zegny misy zegny système fanifana Jirama amin'ny Orange izy ty tsara mifamifana izy amin'ny Orange Money za eto tsy hoe karaha masy amin'ny Orange fa hoe témoignage ndany amponiany zegny izy volany zay nazy facture ny jiro ke comme d'habitude zegny izy koa facture favy fa direct ngomay magnefa aloha tsao naiky mitapoka jiro teto hoe gaga za fa raha tsamy ndraiky fohitako zegny misy facture anay agnatin'ny centre le izy amin'ny Orange Money ao hafa tsy mitovy izy amin'ny lay nateriny aminay aty tsy mitovy elagnelagna lavitra gaga amizegny zegny za facture anazonay ato magnano kaniky agny amin'ny 2,5 millions or ndraiky le miapparaître agnatin'ny Orange Money tao 1,5 million fa manavy zegny 1,5 million
fa tamty ndraiky nisy kabarindrazy de si comme zegny hoe nino navedy raha karaha zegny bon atsika zao mety mizaha vidéo te mety volagna hoe nareo taminagny efa jiro non tsy taminagny efa jiro zegny zay efa jiro koa fa zay magnefa tsy raha hoe facture nay taloha zay raiky zay fa facture tsy azoko hoe ino aveny hoe amin'ilay taratasy aterombo hafa zegny ny isan'ilay vola eto hafa le raiky izy amin'ny Orange Money agny hafa donc za zegny nisefie nagnefa le raiky amin'ny Orange Money satria za fazatra magnefa facture amin'ny Orange Money ke misy olo amizay mety mivolagna hoe na ino manko mandeha magnano tokony mandeha magnano réclamation amindreo agny bon io nareo comme la place andeha réclamation za satria fa fantako boka le raha zegny hoe misy raha tsy mazavazava izy ty zegny misy famodikodigna-mbola zegny izy ty au sein ny employé ny Jirama aty losy be zegny le tranga ty au sein ny employé ny Jirama zegny misy famodikodigna-mbola zegny ty preuve vivant mety maro zay pasain'ny Jirama hahita raha volagny ty hoe omeloka nareo amin'ny commentaire io za misy preuve amy raha apoyeko ty preuve aty matériel jiaby fa ty zegny tsy hoe fa sambako na voa za tsy hoe mety fa nisy olo koa agny na voa fa mety izy tsy au courant ino aviananao tsy au courant anao avoa le zatra magnefa jiro direct mandeha amin'ny bureau reo agny zay zay tsy magnany izy koa na mandeha bureau agny zegny izy ty mety tsy hita satria hoe natoa raha ty misy famodikodigna-mbola ty tsy maintsy misy complice zegny izy ao donc comptable lo mela tsy afaka amzy ty bakô tsy haiko ke za manko sisy raha tolotenako amindreo agny tegna réclamation satria hoe za zegny misy efir nagnefa le raiky facture agnatin'ny Orange Money ao zegny ino tokisako satria zegny hoe igny apareta to igny faible fa za zegny tsy mandeha nanda agnatin'reo agny direct ke tagnefa raiky non satria hoe araiky ty dika zegny aminaka ty zegny tsy marigny le raiky fa le raiky amin'ny Orange Money agny ino toko maty satria za zay mahita problème aty zegny za zao raha ohatra supposons za andeha amindreo agny hitanao le raha tsy afa hoe ki amindreo azao vinny source izy ty eo za zegny andeha ty misy facture anazoko hoe izy mety ataondreo manginangina ao manginamangina ao misy raha karaha zegny misy naharaka sasany agny manginamangina ao heureusement zegny réseaux sociaux ty eto mety misy olo fa navinavoaka ty ko agny ke vérifier la be Orange Money ni sauver za vérifier zegny anareo koa mahazo facture zahava hoe otrino facture anao amin'ny Orange Money ampitovisa amizegny amin'ny facture azonao amin'ny papier ty fa ni sauver zay réseau io Orange Money satria zay zatra magnefa ny Orange Money tampitanay zegny tsy mitovy zegny le isany le ifainy amin'ny Orange Money raiky araiky le amin'ny taratasy ty zegny lafo be araiky ty aty zegny mandeha elitsy agny amin'ny 2,5 millions et mandilatra agny araiky amin'ny Orange Money to 1,5 millions za amizay tonga de fa nazava aminaka zegny le raha misy famodikodigna-mbola zegny ao imagine ohatra hoe olo asa hoe roapolo na ohatra hoe olo efapolo ohatra hoe angalandro de zegny elagnelagna zegny 1,5 millions à 2,5 millions azahoan'zay mety mahazo milliard donc sécurisation izy zegny zany zay nandiniko hoe atsika Madagascar nagnino izy koa raha ohatra magnatafao olo andafagny hoe magnano karazana hoe groupe ny droit des consommateurs tsy fisena raha zegny Madagascar eto zegny hoe afaka magnano zay raha tena atao za eto hoe karazana magnano hoe alerte atsika tokony magnano karazana hoe association ny droit des consommateurs karaha igny efa misy tranga karaha zegny atsika jiaby le consommateur atsika le client consommateur baka atsika mivondro atsika zegny hoe mamory le raha misy atsika afaka mametraka fitaregnana amin'ny tany tokony hitametrahana fitaregnana fa tanky atsika zegny tsy solidaire za va jeune za magnano vidéo ty misy olo any any ty izy mitanila amin'ny raha volagno ty ndray fa za eto hoe victime saika voa le raha izy direct loso baka raha tsy raha izy amin'ny commentaire rika nefa hoe mety fanavanavoa aby anao ndraindray anao mbala hoavoako amin'ny amariany fankalavitry anda io sara fankalavitry 1,5 millions ndraiky 2,5 millions zegny zay tsy hitahita lasa karaha io ke ni sauver za Orange Money satria hoe nampitovisa igny zahagna zegny tsy mitovy donc izy ma tsy facture baka amin'ny izy amin'ny le plateforme anao centrale fo zegny igny zegny scanning miboaka ary donc izy igny scanning igny zegny mety nampandalovy ordinateur zegny izy ty nandalo modification raiky ty nampandalovy modification ny manipulé tamin'ny ordinateur
izy avy amizay zay izy volanena zay mety maromaro zegny zay ihany zegny hoe naha izy ty fa saingy hoe tsy afaka magnano vérification karaha ataoko amin'ny Orange Money zegny masasany fa tonga de mandeha magnatony jirama magnefa en espèce tsy hita tsy hitanao zay anao tsy matsikatry hoe tsy hitanao indrindra amin'ny cloche fa mba aloha zegny mba kantokanto saigny ihany hoe mba vérifier karaha ataoko zay mety maro izy ty mety tsy niany raha misy anao si be mety misy koa tamy hafa agny natoa zegny hoe efa natakatra azy ty zazy io ikatranga ty zegny mety misy koa quelque part agny na misy izy adio mety misy izy mety ambanja mety misy izy Antananarivo mety misy Tamatave mety misy Majunga ko mahazo facture jirama karaha ty mianara zegny hoe midika amin'ny Orange Money ao zegny hoe ampidira zegny hoe les références misy référence client misy référence ny facture fa misy tany ampidiranao zigny ao izy igny koa vérifienao hitanao les vrais totalité tokony hifenao fa izy koa anao tonga de zatra magnefa fogna anao tsy magnefa jiramanao zaraiky fa anao zegny mampampagnarivo employé-ny jirama zegny magnano fanodikodinam-bola ao satria izy ty zegny hoe tsy jirama central zay magnano izy ty fa misy employé-ndreo ao zegny hoe dererany raha ty magnano fanodikodinam-bola mitoviny amizay jirama donc tsy désolé amin'ny jirama fa haiko tsara be tsy anareo zegny deran'le raha fa employé-nareo ao ya employé-nareo izy koa misy mahita hoe page jirama tagenareo hoe fa hoe employé-ndreo donc andalovanareo vérification ely hoe employé jirama anao sy be manaova descente raha ohatra hoe misy karazagna hoe vondono raha avinareo fa magnano descente fa za misy preuve ty donc natoa za azy eo ty natsikatra izy ty mety maro zegny zay ihany victime fa tsy nahita le raha de hoe karaha hoe normal fogna fa za zegny hoe za zegny tia vérifier raha marere zay toko fiainanaka za somary tia vérifier raha marere nahitana azy ty ke ho anareo zegny jirama zegny magnano fanderana zegny zay consommateur eto manaova descente ianareo hoe mivérifier tsara hoe facture amezan'ny clientareo izy boka sasatra aminareo zegny hoe vérifier raha ohatra hoe tsisy karaha ataoko zao io sarotro mba vérifier-nareo hely fa hoe misy fagnodikodinam-bola ho fankalavitra zegny etrareta hoe 1,5 million à 2,5 millions donc olo efapolo fo zao raha ohatra hoe angalany zegny agny agny izy milliard hazony ke igny zay samy mandindinika antsika jiaby agny hoe ke atsika malagasy jiaby atsika zegny mba aloha zegny hoe amorogno karazagna vondrogno na association na groupe Facebook hoe droit des consommateurs io na ohatra re consommateur hoe mampiasa crédit tellement anao na mampiasa resaka ninino anao na resaka karaha igny zegny rehefa misy trangatra hafahafa mitabe sy lameny mamba izy koa maromaro atsika magnano fitaraigna karaha ataonao hoe karaha ataony hoe tellement mangalatra crédit izy koa tsika misy hoe association ny droit des consommateurs io atsika afaka mametraka fitarainana satria izy koa maro be ohatra manana association matanjaka be voly ro opérateur io zegny hoe na resaka hoe jirama na ny hoe magnano raha hafahafa de naka igny hoe raha mety mahasoa atsika so koa niany agnano commentaire vendabendra koa sansany hoe tsy matatra raha volagno zay nefa tsotra be zegny ke samy mandinika atsika jiaby an-trano agny samy mandro mahafao vatana be atsika jiaby. Merci aminao Zandrilahy. Monsieur le ministre énergie regninao fitarignan'ny vahoaka iny tsy araikitra hoe efitra ro nazoko ato fa raiky fona lefako fotony za koa andefa roa efitra eto lany koa megandro an-tanàna agny donc monsieur le ministre directeur ny jirama magneran'ny Madagasikara ino objectif tiatoanareo amin'ny vahoaka indrindra zay mpanjifa na hoe zay mikonsome énergie magnino zay atao facture santoko zany zozovy lango aminareo za vola aminareo atao ava fitoriagnanareo andesa amin'ny tribunal akory tsy naingigny reo za tsy arandevitra amin'olo tsy magnano marigna aminakazala samy baccalauréat samy mahay taratasy filière fotsimira anao koa magnano raha tsy mety assume raha anao ataoko tsy mety fa aza magnano vavany gisy anao mangalatra vary koa anao betendra azafady ke eto za mitodika aminao monsieur le ministre hoe zahava tsara be ino aviandro magnano raha karaha igny araiky
abako question petrako aminao monsieur le ministre de l'énergie ndraiky directeur ny Jiramany Ambaribe ino mo antony rangonareo nangala Jirama io indrindra fa rano tamy la commune urbaine Ambaribe zay lafo motro ndraiky rano indrindra eraky ny Madagasikara mba tiako azavenareo Ambaribe ministre ny énergie question aroe zay fo ino antony nde volan'ny tourisme midika aminay ao fo mindesinareo Manongatananarivo zay bako vangoenareo pepiky marito rano ndraiky motro zara fa mandeha namegna solution nareo tito zegny atao tsy direnareo parce que sofinareo mono fa tsy stéréo fa sofinareo koa stéréo nety nataonareo solution na mianay tito atsika ne samy technicien atsika samy technicien fa aza mifagnabady hoe solution miananareo firy fabra nagnano atahempaka za nagnano atahempaka misy zandry zay ary Ambaribe tary ndraiky nandeha tany kasikata ary izy nagnano ino exposition nataony karakôry azahoatsika rano baka amy chute d'eau azahoatsika motro baka amy chute d'eau nataonareo nijirenareo non alatra raha ataonareo ary io matetika ambarako premier ministre ino loatra mba halatra ataonareo tsy mety vita amin'ny Ambaribe ao ty ino ambaraza kilany fahasamby angalatra mbola koa boka zay ngalatra aza samborigny irany anareo ndao tava audit fa amin'ny Ambaribe ao incroyable ino raha misy resaka tany monsieur Lilson général Lilson ialako tsiny aminao mon général karaha le fandalovanao taminay tany nampilombolombo problemony tany aminay ao non sérieux raha ambarako anao zegny ministry fagnajariagna ny tany plus que anao nandalo taminay tany nagnano faobe tsy ako nizara karatany tsy ako nino tany nareo igny piraky igny raha mandalo azy olo ary mbola tsy niova toetsaignin'ireo amy topo ndraiky amy domaine amin'ny Ambaribe ao problème misy facture ny tanin'olo tamy 72 lovandreo tamy babandreo tamy mamandreo tsy hainao iboan'ny taratasy double boka baka nareo mialofa taninay hay nefa ninao originaly izy avy baka koa mitondra originaly fisandoko nany igny za tsy eniky nahita ke hoe finance nanagna tany koa tsy amin'ny Ambaribe ao mbambaraza koa ny hoe aia ma tany finance a Madagasikara tanin'olo marikitry lakoro ny fonctionnaire piasa ny ary tany finance nanagna tany taie azafady azave ary ty koa raha grave amin'ny Ambaribe ao koa nivolanko aminareo cinéma ao teteky agny zo mbo soloako agnarany ao doso koa le Ambaribe ataoko Hollywood ao parce que acteur maro grave cinéma aminay ao Hollywood koa ny ao aia zala eto za mitodika aminao préfet Angelo anao moka mivola za tompona andraikitra resy mahatombotra andraikitra anao voalohany ino raha misy olo magnano contrat mikaraha matrano exemple ataoko exemple za mipetraka andafy vazaha mikaraha matrano naka ohatra ho za zegny
za boka tsisy tragno mbola iny député nefa andranizy mahita hoe ty tragnony Zokobe io izy lany fagna boko tsy tragnony babako ny naka personnel mbo hitanao mbo ampizako anao député vazaha ny karamatragnonao amin'ny Ambaribe eo exemple karamatragnonao izy io contrat nareo 5 ans en plus contrat commercial vazaha un français en plus iny raha taony tapitra contrat nazy 2017 nahazo tapany ely izy 6 mois 6 mois i raha taony vazaha io zao amizay izy tsy alao fotony le 6 mois namegna izy boka tapitra non torognony vola ro agnabo amin'ny tribunal izy tsy ala za mitragnonaka rahanaka contratsika rehefa tapitra ianao tsy ala anao ty firiko basy edy anao rebaka fa za migadra 10 taogna za miboaka za mbola za io ne volango aminareo maro amindreo vazaha io ro fa foire zinzin baka amy tany misy ro mandeha mitsika igny ro patron magnano ro le roi tribunal tsitsemandro pesosy domaine tsitsemandro pesosy topo tsitsemandro pesosy préfet baka tsy volagny kizy mindrazagna la mairie bandaboroty na ino moa tsika ty e anao olo vazaha nagnano contrat tapitra contrat anao titete anao mandiana taila rotonao fa tsy anao mandeha mitorogno parce que anao vazaha misy pesosy nefa nanao vazaha chômage mitosy RSA mitosy ino RSA a Madagasikara anao mivolagna anao le roi bandaboroty anao zako nanogny agnaranao eto anignenanao raha tsy ny babanao tsy ny mamanao kofa tapitra contranao miala non izy koa nagnano gisa lao maketsa mibody raha tsy ninany mandeha tribunal ro amy tribunal eo amizay grave amin'ny avaratra igny tribunal amizay mitraîner le rahan'olo andeha imatsy zegny le fagnovagna zegny tsy fagnovagna aminaka toetry ratsy nahazatra anareo tamy raha zozo tsai Christian Ravatomanga izy mbola ataonareo zo ino amizay raha taony etage tragno ty agnabo tsy paisany ambanao agnanaova stock magasin gadrigadrainy izy boko tsy mipetrako ao izy tsy mandro ao non ran'olo bodely izy agny antany be ndray fagny mais non mais attends aianareo autorité miraha karaha zegny rahan'olo tanin'olo nanjary tananao olo le raha la même chose izy volagny zandry teo atsika mila anareo fa hela namoazany anareo vahoaka non nareo vangoendreo maso be tsy mahita anareo vangoendreo aodiny donation mitete fa firy taogna anareo mitete amy raha tsy manjary ataondreo ko taogny tretriavanareo zegny nitambaranareo nitsangananareo na jirama io na domaine io na topo na tribunal eraky ny Madagasikara ravagna kolokolo mbo timoendry tavela teo kolokolo io ravagna mbo timoendry tavela teo fa tany kolokolo io mbola tsy hoe tsenkinavy io timoendry anjakandro amizay nareo zegny raha misy
Anao amy raha anao koa ampijaliny. Karaha ka mandalo ambily be ao. Zoko tsy ambary be zaraiky fo. Ambily be ao la même chose. Koa la mairie n'ambily be ndraiky tribunal n'ambily be. Tsy haiko azao premier execo, tsy haiko na premier execo na tsy haiko azao premier azao deuxième. Ambary be ndraiky ambily be amy resaka affaire tany trano fanana. Ambily be ao grave. Grave. Magnino atsika mahatoetsainy karaha io? Anao miala baka ny tany misy anao igny, anao avy amy taninaka, contrat fa nameko anao tapitra, tranonaka ny gadragadra, anao ty firiko fusil calibre 12, pa nefa mba faheko anao anaty ampidiana amy tompy trano laklenany adosoa entinanao. Io malovanao tamy babanao, sa io misaotra tamy mamanao, sa anao tondra trano baka tandafy taty en tant que anao français na avy ary napetraky anao amy lakory ty anao. Non. Ke eto zany pody aminao monsieur ministre ny fagnajariagna tany sy ny toetany, mais respect mon général Lilson, podiana ndraiky amy bario be no. Anao kaza mandeha miseky ranomasy, aza mandeha la plage fa ndao zava bahoaka. Aboko anao kazakadalendreo ke tsy mety mitsaka rano andesaka tia. Mety mitsaka rano mandesaka tia monsieur le ministre. Anao nandeha tagny teo boka sakanandry zalareo. Mety mitsaka rano. Ke zay koragno. Ialako tsigny, ialako fondro. Magnano azafady. Maheza raha vita eky anao roza la. Ary zegny mahavy zay na za na Zandro Jo Akimo na i Fabra na i Azovy Ranabavy izy raiky foboka folerane 5 mianada eto. Beriziky na Zandro Koliky Hervé. Zay eny tsy adala fa nareo ny adala. Misy volagna zay amin'ny ankaragnainy. Ny olo magnadala no adala fa tsy ny adala mankadala ny adala. Apodiko amindreo mpagnano politika reto andehanao volagna ty. Anareo mankadala zay vahoaka io no adala fa tsy vahoaka kadalainareo no adala. Zegny raha misy. Ke eto za mivolagna matetiky hoe mitambara atsika, mitsangana atsika. C'est le moment. Agnanaovatsika, hidodiatsika ny amarendry zanaka za fitaranaka atsika. Fa atsika koa ipetraka, tsy hitsanga, tsy hagnanino. Agnano karaha Hong Kong ndraiky Aziatike, afaratsika andeha ipetraka atondra laka, atondra botry, ipetraka amy ranomasy, tanitsika jiaby len'olo. Ke eto zany todika aminareo autorité magnerana any Madagasikara. Raisiny andraikitry nareo zalahy. Afatra topy amin'ny ministra roe lahy, énergie ministre ny angovo, tany ministre ny fagnajariagna ny tany.
ataoko fa nazava amitsika jiaby koragna tetony any isorako anareo nagnaraka ny tandregny fotony anareo koa tsy mitandregny za tsy hovolagna koa eto ny fitandregnesanareo ny fagnaragnanareo ary eto ampodiko ndraiky za misy raha hely ampodiko fotony zay dimy anadany volagna raha ty nandiniky raha ty anareo koa nde ngatika zay ami zay tsy manao nde fa valinay anao koa ngatika zay ami valinay fa zio izy anao koa nde ngatika mi Joakim na ngatika mi Fabra na ngatika mi Zokbe na ngatika mi Liko Hervé na ngatika mi Ranabavy Belgique que compte-nao ataonao compte hoe profil verrouillé anao tsy valinay ary tsy ampidirinay matoa ne tsy verrouillé ne zay olo madio matoa ne tsy verrouillé ne zay tsy olo maloto kenao koa fa ianao fa compte-nao na profil-nao verrouillé aza magnano esay midemonde zay fa zay paka amin'olo maloto zay tsy mila fahavalo matetika raha zegny ampodiko eto non romba mirongolo naka direct ignoreko baka magnano demande fagnindreny izy izy fa ndefazako message stéréo edy sofinginany na tsara mitsitsy magnasana ro fa tsy ataoko fa nareo koa mitady volagna io tsisy l'école-ny volagna l'école-ny manam-pahaizana misy ke zegny izy raha avako aby azadigna mare rendez-vous-tsika Lyon le 6 anareo Lyon ville de lumière magnamboary aza atao tambagna mihitsy agnatiny mafana magnano velomatsika jiaby